anda serangan baik. Soman mana somannya? Ya sama soman. Rabut. Weh. Kebenaran. Gitar. Nyanyi nolinya. Tuh request. Request nolinya. Penantian. Istimbal ya, tengah ronda-ronda ke kamarnya, anu kepalingan. Eta. Ngeronda apa? Tukang bangunan. Video. Beneran. Wih, woi. Duh. Naon sih ya? Saya nggak ronda apa tukang bangunan? Ronda tuh. Tekel lo yuk, naon yuk? Iya pakai kunci kita. Atau lamun make helm mah ngeunaan lah. Anu maling ge. Moal pecah ya. Hulu aing mah ieu doang pecah helm ge. Sia mah make topi. Hulu sia nu pecah. Oh gitu. Atuh Iya, lah. pas kieu. Tukang bangunan bae dong, tukang bangunan. Di saha? Dia cek aing tadinya aing ngomong. Ada saya iya cek kotor mantep. Iya mah apa sih mau? Jeung jaga hulu. Siga tawon naon. Yang dia kata. Dik. Batu mah mau dijajan atuh. Terus kieu. Tak leutik. Da leutik we. Leutik. Nah, warna kolot lah. Mau eta tah. Keng mah. Dina somai. Woi. Yo. Oh, ngaji gitar sih nyanyi. Ayo. Siap. One. Go. Ah, iya baju menang di mana ya? Hei, atau mesan lah, katakan sablon. Mesan? Iya, mesa riji. Sama. Teu modal ieu. Make batur mah. Ieu tah, bacana oh. Batur mah YouTuber mah boga lah bajuna, gitarna. Atuh aing mah keur di proses keneh. Saya cuma kalem koneng. Jadi masih oman dong. Pakaian makanan koneng saya. Tai. Terpersona. Enggak tuh request. Aku terpersona. Woi. Eta, man. Saya man, aing mesti ngemain doang. Naon? Bakal hulu aing kasih. Bangkong, Bo. Bah. Wah, Naon sih ya? gondrong. Kontrol itu gorengnya. Wah, dicukur, man. Bukan dicukur. Kasep beren. Asap di mana, Bo? Idi, cek main kasep. Asap sih, detik. Kita kumis. Idi. Minum mana? Minum. Apa? Tinangan yuk. Punya haeng ge. Oli beren. Oh, si putih. Oli. Bener. Ente. Aduh iya, nak mana tuh? Tunjuk ya. Oh, dia pakai ditarik. Woi, aduh. Jalan diuk. Diuk di dengkul. Aku gimana tuh? Terpersona. Iya kan. Kayak danan repsona meureun. Terpersona. Terpersona. Lu bener tuh nyanyiina. Kumaha? Terpersona. Lu eta. Ganti. Tidak. Tarulan. Nah, coba nyanyi. Coba. Terpersona. Baik deh. Sama guys. Moga awe ya. Aha. Tah, Naon ya? masanya ya. Nyanyi. Oh, dikira nyanyi naon dulu kan? Udah mati. Oh, coba Nyanyi kan, lah. Kering berenya. Nyanyi ongko suara aja mah. Bingung enggak? Dan buat Coba tanya. Tanya gitu, nanya dia.
Man, kenyong kok pada suaraan. Pan aing nyanyinya dalam hati. Jadi anu kadang tak aing dong serangan. Atau mending nyanyi. Beda gugu. Tak sia duaan kada hol. Gong. Pan aya lagu dalam hati. Di semua keluarga. Dulu lah dalam hati bisa nyanyi. Aduh, iya. Aing saya ngomongin sama. Sia dulu ya. Oh, pan aing nyanyi. Yo, hati aing nyanyi. Jadi cuma aing ngomong. Iya. Tuh. Loh, dah aing mau balik lah. Semua bener ya mah. Surusan mah bisa lah. Angon, kenalin. Lah, udah gua aing cetruk. Paraban jukut, kena cager. Oh, kadang eurih lah. Sekarung mah. Embe bo aing parapan di. Baik gondrong. Itu gondrong dicukur. Dek. Pira aku sih ronda jadi bae. Atau muter kan nana. Aturan mah muter kan itu tuh bisa nganti maling naon. Lah, ya aja main gumpat. Gumpat mah tuh. Oh lah, aing mah terpersona bae. Ayo tuh. Ayo tuh. Aleman, ronda iya di mana aja bisa. Woi, saya itu. Iya, pakai helm dong, lihat helm pak. Iya, ayo lihat helm, siapa meren. Man. Atas aman. Man, siapa? Tahu teman. Oh. Coba kasih teropong. Ya, Man. Ya. Man. Udah sunat sama Man. Oh, tuh, oke. Ini baik jangan salah. Sendiri, butuh yuk kek. Udah sunat masuk buah nyertepan. Ayo, sok ke gabah. Dek, itu mah dong helm sih aja, Dek. Wih, seluanya. Heeh. Adi sia bawa. Ih, wih, ayo kemana yuk? Waduh, Nah, apa jadinya tak? bisaan yuk budak. Anda mereknya naon yuk? Ada nyaranya. Kan dia masih terkuaing dikira jing. Pulang ya. Oh, nya. Oh. Ge, làm sao sih ya? Ya, ayo ngomong ya nih. Beli mana? Di itu, Di itu mana? di itu. Di itu mana? Jangan minum. Ye, beli lima bersih. Ayo. Lah, nggak mau ngomong lah. Anak kita. Saya nak tahu mau kemana tak? Tahu lah. Mau balik. Ah, orja. Rote. Ada rote. Telolen. Wih, ini apa? Rote. Kabar gua. Iya, majalan yang baik. Kian, boy. Ye, dia gerak. Yuk, Ih, gila ya nggak? Otik iya, hanya dina ya. aku mau turun aja. Alah, siapa bisa turun? Hai, siapa? Kau ditarik Bukan siapa? aja. Yang keragak. Sini tangan tuh nadinya. Andi jailan ku budak. Woi, anak batur di naon keun? Di Nyawa orang. Nah saha eta? Lelang aja Ah, gitu ya. siapa naon di luar? Jailan tadi ku budak. Turun. Aduh. Oh, ragak gaji. Ya budak leutik. Woi, coba saha? Tadi ku budak tuh pergi itu. Rupanya. Ya ada lain hidung. Oh. Waduh. Jalan yuk. Ayo sih ya. Hai. Ayo. Iya, yoi. Mau aing sieun. Ah, Mau kosong sama. atuh kosong di sieun, kosong lawan nanan ieu. Ya kosong. Wah, ih. Lagi kayak ada tuh. Mangi-mangi dikata dong kamari. Bawa palin meureun tadi banjir. Mencuri. Oh, bener lagi gede ya. Oh, Kada dulu ku aing. satu lagi. Dia barang ini angan kayak mana jauh ore. Oh, Oh, kan. itu garami amat tuh. Nah, Kabar kena yuk. Ayo.
Mana ya? Pot sih pakai galon. Ya, sekalian pakai ember. Woi, bakul siapa malingnya? Woi, kakak abah. Jeta masih ada. Ngomong-ngomong nama kap. Ita. Palin. Nak kuyu. Mau nak kuyu kain. Ngomais ya. Ya, cek masih aja lah palin sih ya. Woi, ngomong pelit kain, kedapong meren aing. Orang siapa boyong bong. Ih, ditutuan minta bulu. Ini. Oke, kita panggil si Ede. Jangan. Tuh. Jalan yuk. Jalan yuk. Wih, Ki, lucu serem amat. Wih, keren ya. Ya ada sawan mah yuk. Ya. Ayo, jalan kurang. Gedeng ya. Tuh, aing gedeng di tanggal gedang. Ya, jadinya dah kita di tukangan ada buriuna. Putar gedeng orang. Ayo. Wah, si Edel tuh. Timpuk ah. Ay. Gue aing kepet dong. Nah, itu deh. Benjol sih. Wih, Bang. Mana tuh kain? Kain apanya? Tong gede, tong. Nah, dia Pak. Enggak, panas orang. Gila ini nih. Masuk sini aja. Man. Woi. Naon. Lepet itu mah, Man. Lepet itu. Man, itu lontong teman sih ya. Benar sih jakan, Man. Kamu ada sayuran, Man? Belan. Tong deh, itu deh. Sieun siapa? Belan, tong sampah. Sebelum betong sampah bungkus. Cokot. Apa? Wih, berat awat ieu tong sampah anak-anak ieu. Wih. Tuyul. Tuyul di mana, Bo? Eta teh tong sampah. Oh, naon sih mah? Riz, zaman borangan sih ya. Aduh tuh lah itu gawe. Oh, zaman kuari mau tuyul teh mah tuyul second meureun. Nyao eta. Panyu kari mah tuyul mah ses lah nyusuan segala. Kerja ayun meureunnya. Nyang parende meureun. Bedong, Bo. Orok buat di bedong. Coba geus ge, tangan geus ge. Lontong sih ya. Tuh antar. Siapa sih? Sieun aing kusan. Ngomong bekas oman borangan. Siapa yang ditukar ge? Kayak mau sih ji leupeut na. Tuh. Beli tuh ge. Dia tuh sawan sih ta. Serem jasa. Eta sakit. Mana cek Dek ngomong aya leupeut. Bohongan aing ngasan ya. Di. Ayo. Cepet. Sieun aing lah. Lu jak Dek. Woi. Soalnya saya ngelamat kayaknya nih. Sieun bae itu. Iya di talian ku. Boboko. Boboko. Dana. Lepet, Bo. Kita coba sabar kita tang sampah ta. Eta mau naon nanti Tidak aja sabarkeun geus jajal. Modar eta si RT. Cekek tuyul. Non. Si RT cekek tuyul. Geus maok leutik aja ku tuyul. Geus maok awak gua lagi ngempeng. Tinggal tulang doang meureun ya. Modar talian si tuyul. Lawan sieun dilolog kena. Dilolognya dileklek. Entok-entok beureun dileklek. Mana ieu ngomong mah tuyul. Jauh tuyul. Mana eta? Keduk luk aduh kebeuteung. Dek. Woi, jangan ngomong aing bae ngomong lontong. Pocong bego.
kaget jasa aing. Emang pocong gitu? Oh, Wih. si RT ke mana? Tadi nilut tuyul. Aja ternyata sampai keluar dari baik ya. Dia akan bawa. Meleutik awak. Jadi mah pokoknya mah kumplit ya. Pocong aya, tulul aya. Tuyul. Tuyul tah pokoknya mah eta tah. Tinggal kuntilanak doang. Oh bocah aya. Nangan mah. Kayak kita datang sorangan ngetik di teangan. Emang kau gitu. Oh. Emang nggak balik itu nyana. Nyaonya nama kotok, nyo balik. Bebek joman, aing ditipu. Ngomong matang sampai ngarang aja. Mundur. Lu bang mundur. Wih. Wih, ada potong tuh. Wah, manaan yuk. Wih. 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 Haleluya. Ini. Tinggalkan di budak. Tuyul. Marana ya budak aing ditinggalkeun sorangan bae di dieu. Geus marahe jasa ya di dieu. Main ngadeukeutan. Amat. Gue teh non eta. Kemarahan ya si Ede. Ingat mah, yang baru udah ninggalkeun aing. Ingat mah, sararieun yang di sorangan bae. Terus main ieun ya. Ini gimana tadi ja? Ih, ieun lah aing lumpat teh. Kalau jasa isiun nih sorangan doang mah. Oh. Oh, yuk, aneh budak. Oh, liyo, budak kali yuk kesaki si Rohman ki. Ini ngolah. Betul lah, pagar yuk. Ayo, ditangguhan ubah yuk. Pagar kelas tubuh pagar yuk. Ya pocong, sin jasa yang kepocong, ayo mending kena maling ke siun, lumpat. Jeng, gila jeng. Tadi ya pocong, sin jasa orang mah. Pas kemana baju lu? Serem bisa. Masuk mana bajunya? Pas tutup di sawah pesan. Pas kilain. Ayo ngomong yang saya. Kacau lo, jangan lihat. Woi, pocong anak kena macam tolong.